Chinthong constituency alo kelang mi miadim MSC visit kropen kasilam ponje phan ki pangthai pon Karbi Anglong Thomas Council pen kuti pharo plia tangka ki pangni bolam the karbok puthak BJP tumlam klar ki pi Rensing rong pi ki so ka chilang je phan kirap ka chuhang Karbi Anglong life atapa birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton penar juponik tha Nijang Karbi Anglong Chinthong constituency ki parlu umru khiti mate phonglangso falcon festival pen danglok tirwalong rock garden pen waterfall ropeway zip gliding cycling camping penchenglok kapre kilang mimiadim akimi peklang ponthulong Lason si border area long arlong kilok thingpi kang hukai ki chimine pinajok MSC visit kropen lahai arlong thingpi kang hukang tonje phan chuni ripon Anpartami arlong thingpi kang hualong mate hadak chokomar mate forest department tum kachirap thedung du pusi chini pon sitami lahai asai lang no prap jin pen ingtonang popusi pachini pon lo Chinthong hawar kilang mimi adim penang duajoksi Karbi Anglong Thomas Council pentame kahumri pedolo Lason thot silada Karbi Anglong arara tumtami kilang ningarong popusi chini damro Normalom kaleng maharavo mate amur falcon aphan kedeng arong aje amur falcon festival apharman kachisik kachedang dodesang sesi alon bilon kipangjang je phan kapre kasai deng pon bomdo rock garden amen ke tharwe langso rock garden athe da copy pon muloma rock garden kasemar nang ko bangke la puluje da thengpi kanghu lapen arlong kilok kanghu penan atum da claim lo dak konan ni pen ha difu pen ke wang atum tada arlong kilok na kang ho tum tado hamren pen ke wang atum tada arlong nang arlong kilok kang ho tum tado la pen dak local atuma pen tame arlong kilok kang ho atum do piktang lo dak theng pi theng prang kang ho atum do piktang lo dak amar laso kastobi phan penan nili claim lo bom tame forest department atum aphan tame nili pulo je stop nang pu bom suta kisima na forest staff atum bang je alang tum kang huwa logot si ling do don kokti amat laso kastobi phan nili ako bdc ri tu sinon la rock garden la pen dak organic village picnic spot la hai sinon semarong lo Chinthong pen himari rong phar Karbi Anglong life Kidamtang phaikuni ni phai phorni KYA KNYC lapen KFA hamphanga song tum phirangkia mai pen Karbi Anglong Thomas Council along Khrora tangka HAD department pen nangpali era phita Jane Agarwal pen glass corner phansi contact bill pichot 90% asosa kachuklem dun Karbia contractor atum phan council kichari BJP ratpangri atum bill pipedat pulam the kipaklang lo Laso puthak phaikuni ni phai troxiani diphu manja 5 mile along kido East Karbi Anglong BJP sai hem along BJP klem ba tum phirangkia mai kang ni pontho birta nangle phirangkia mai long BJP spokesperson Chumang Khro kaning je ponatengke hamphang song ja bang tum Karbi Anglong Thomas Council CM aphan lamklar ke hangke a ot kalik athe CM ke answerable kalik kaching thura sai claim klege Karbi Anglong aral tumsi paklangpu East Lapen West Karbi Anglong alo prek jama hawalong kimisen tovar kaselam japhan thedung project ke dengpon theklong ledet maputa kaju padopon Lason thosi BJP lamjai sarpo lai chaning lengkaning jepon ke KFA mate Karbi Farmers Association asong pulote rara phan sai chotiki pensi kosonsi ale chipalong ithe kalam thisi rara phan thanangji Department Officer along dampo RTI alo hangdam rong pulote KFA hamphang song tum ki klempu arjulote alam the jut kongji pu tum specific le kaning je butagali aho aha alam bang ke le ninje pusla la son pachi dunang nak po jene dhoro KFA pulote alang di duties bang ke officer long dam si mane RTI ke mari to officer long dam pen ni phan la son sina thanun ta ho pen mute Karbi Anglong long ke long le pinang ana ki dulan lahai khiti ko son si operation di ma ko son pen si claim pon te mesen ni ma itum khiti choklem te ni non farmer association pen
Apan yung sinili tu mahin benta arju pulote atong Farmer Association pen ko pipia khiti si klempon man ko pipia son si rat apan lahe di klempon tuma pinima pulote alang litum ta kachi thak nei ke kenan sop si mata sida latum ban ko son si theklong ma ken ang litum rat acha tai long theklong la pen isi potmo phan bangke isi kipu kang tung bang la lo ni di thekdulong ni di ta pinangan sim sarong dam pen klemra pet isi tim son lo asulong potmo ta bang mentuni gym long ta bang mentuni kapre ka meeting long ahut pen hut alang li chua prang ta isi 62 awareness huta meeting long ni lo ne nangdun la sala tu theklo la siapo la tum irrigation wang tu po la ta authentic one ma kumani ke toy pen kumani pini pen kadira la tum authentic isi 400 crores si ong ma mate la pen abat sinon yearly long pen council la budget pen angtan special la budget anta adhek development akam kiwan pi ko hala so CM sar kiwan ke claim hala bang dalang tha pola sponsor central pe nang ka sponsor state pe nang pi chief minister itu manang kang hon pe nang pi lahai scheme da dula lasi lahai bang ke alang li jitu niki a blame kiwan la bang ke mane muni da phan in ki koidun tha pe nongnu ki jo dui ulasana intention men personal alang ko pinin ki siksak pen ki jong dun mangi jong di rasi Sontak taksi BJP in charge media cell Vidya Singh Rongpi Kaningji ponke Hamphang asong plote Hamphang asai si claim nangji non parlin phak son si theklong football ki ri penke ki pathu thelo ekeng pensi pathu po banga phan ki jong dun lok ji si Hamphang asong kiseng aphan mute political amen chiir thurong mimuji pusi KYA KNYC lapen KFA Hamphang asong tumaphan BJP claim matum lamvoi pipong Bangso pas de penapi that Karbi Anglong Thomas Council alongka annual election plan dulu. Annual election plan also ningkan isia budget pas de penapi kosong sih claiming annual election plan. Ada usually Karbi Anglong CM si mana decide cipain pupun lah sobangke ketinggalan bangke. Suatu yang si ningkan si department tim tiba kam si claiming ma la suatu yang si claim po. Nasi dak alang tu pulau 400 crores tau 600 crores tau. Lahalam ta alang tu kibandu. Nasi alang tu la 400 crores bagai yearly kuana tangka sedak nangkelima. Department wise langgam si kibe. Di PW along peneng annual election plan along kupipi atual kunat homostima kunat si claim non bisaram West Karbi Anglong tu ulu kunci pen tenglok dak ulu kunci kalila jagro pen apu neli pen tenglok up to ulu kunci umpanai la pen hadak pen ako la purong jangkong pen tenglok dak borgawan so dolongan non hadak langdam misal damadam dema halasuk a volume kon matangka. News report Karbi Anglong live. Lakhain ko resi Borjan constituency ang kang dilai havar monsing tiarong amikar ren sing rongpi ningkan si soselo kiso nun ke ki thuranta ki un ederajo mesen se ka chelang ponja phan ki thekidinga tuma phan kirap ka chohangpong kiso det ren sing rongpi asumar bangpido akleng sia bangke ingdeng trok sia longsi lu charli dunbom pinan suta kachongdat pensi osumar phan kachilana lasi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hang Lapen Borjan MSc Surjo Rongphar nang kirap vek Japan ahemasor Gita Singnar Pipen kachuningri pedopong Mepen nang kirap Japan screen along kipaklangpon account number 3855985436 IFSC code SBIN 0007051 kalite bangso number 9362994584 alongle nang humri non pusi chuningri pontu media thengno ni liga chuneng ri alam ke nili hema so kiso join ni lo kiso komentu pensi kiso chelong kiso ke ajerding ipiglo
turun pin ke Julai acik lu pen lo nan pu anta nang mi pipi de lo kisota celang anda celang lo gitu anta nang mi pipi asap tanang kom pipi nasi sa tum phan ki the ki ding tum phan chuning yu i kerap ka chu hang phan sini di nang li to thai no thek te sa mi lam nang bachini dun khelo pon elang mana itu na hok ta chi pon long le la da te bo te rai lam ke chi pon bom lo ta nang mi pi de lo non pon ta ang ke khelo le chi lang da enta cross ka we mat na hok ta chi pon de the de lo li chu ni ri ke la sa turi ram long hang pan no ra vek tha chu ni ri lo ang ke sa so jo rong pha apan tanang ra vek tha sa na we tum an chu ni ri lo ni li hema sor ke su ga chi lang ni pha Dilai pen bijoy rong pi Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong lakha sirkep Amreng constituency ke parlo doyang mukhalong ke do Kupli wine shop along horanam ki sopen ke jorajo KSA tum kinep down. Lapu Khironi Sariali along ke hor ke joranam isivet bunta doyang mukhalong kep ingkoi ai chat pusi kinam tum pen than pondo bangsojo KSA tum chilangsi patumi arni kang sam apor nep damlo lasila son aning ke hangaling ador ke pasole pute rada tum aphan akisungdu Sonsi Karbi Anglong Excise Department lapen Karbi Anglong Autonomous Council hinpen pusitame doyang muk kopili wine shop ing hapnangji pusi raratum chuning ripon Athino na son akilia dor ke sopen hor ke jorke aron karkan lo pusi KSA song pen jongpon abatai lo karjulong putan ningje pon KSA pen ke langchari da mahut ke biera bong along tangka pharoi sira ing koi ke jor nangjiadim tangka pharoi sira thongkepsi en ponbom titi puta jongpon Excise Department atum wangpen aron teng ing haponang jilapen Karbi Anglong Autonomous Council hinpen trading license sitame ing than ponvek nang ji pusi sodak pen than pong nili ke pudam ji kolam thebanga lalo thedak nili tum ani ong ko pen dar julong lo je dak la so wine shop long bangke a church mane a BCC en bo mane a tax en bo hala kado ko wine shop en hala tum pen a red bang la dak bang kai ta high rate si jor bo la song si ni tum birta lo la si pada phet si tame inura munit la bang so dak duyunga munis tame chunam dam lo la bang so munis tame nili tum han complain ang pilo je dakar bilo charli asong men ni saidam nang ji pusi nili tum dak adimak long as tame nang palelo la pen isi ka chuning ri kang tung bang ka do we autonomous council Karbi Anglong autonomous council la tum han tame la bang so excise department tum do pusi tame alang li tum han kelang dam ke pacari dam phan bang ke alang li tum han hukum pinang ji pusi nili chuning ring tum la pen la dak ni tum non dak west Karbi Anglong ni tum dak duyung muk pu long dak ni tum di mahal sau pen Karbi hoi long chekoi not adung along dak pini ni tum wine shop pu along bang nang humrilo pini la si dak bang ke la sondak thak nili tum amunit komane inut nili tum Karbi munis tami dak chonam lo la pen areta hala so bang koson na bang nang thana teng hala so teng si en bom lo la pen ni tum along prega wine shop pu sitame nili tum birtayan hal haya wine shop long bang ke bang shop equal si sa ke bende saket ingkoi thongkem bang la song si en vet sitame la so dim bang arjulong ar niong ong ko penta mane da ke kai ta thongke plike la song si apat en si ni tum birta long da si pinia ni samin tum ang thek thulong pu thot wa phi same lagle ni li tum akorde ni tum long complain ai pi tum pu same hala tum long same approve bang do bang la tum QR mane song pui hala transaction a kibata do approve ta Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong live Lakhain ko rachok Duarbakuri MSC constituency ke parlo langthoi thepi thiruk terona rong arar tum thurbak pen tovar ka sela masai ke dengpon pirthe monir tum ke kicho move ki jun move ki sukyun edetle ki sungche tongnang kali isi ke dam ke wangjong si misena tovar ave pulute pirthe ki sung thetan bino lasom si langthoi thepi thiruk terona rong arar tum ke non puan ta misen ke dam ke wang tovar ka ve penajo ki sungche tongnang thetan khangjang
Kidamtang Bukajan LAC Matel Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin Sitame Langthoi Thipi Thiruk Tirona Ronga Dimaklong an Humli Damlu Lapen Pinang an Arleng ki thi Gidingatum Sitame Humli Damlu Sita non puanta thang kirapta avi pinlang La CEM Richard no biphan nangrabdun po pusi ning che thepen chuning ri lu pusi hada rongarat pen ning jipong News Report Karbi Anglong Live Pinia daba birta vela ponsi kang ton poniklo karton